Shibantawan Penskau Thuk Patba Ekjing Corridor ka Khuid ka Suba ha Kishnong Githau ka Sing Rbydso Youth Developmental and Social Organization Arpomer Circle ka Lapulong Ekjing Jinghikai Halor ka Jing Khuid Jing Suba ha ka Pratarik Unaiwing Arjar Arpoar Yakini ka Jing Jinghikai Lapulong ha Ying Dorbar Jong Kishnong Arpomer ha ka Balawan Bansa Kilang do Emily ka Nongpo uba Meryl Bonds Aim UMDC ka Nongpo uba Balajit Rani uba Arnold Sinclair President Rangba ka Rbydso Usamlayai Krishan Jintem President ka Rbydso Arpomer Circle kinongket kamshnong gidekot ka Rbydso Arpomer Circle kikhun samla lembat kilong kami ne kinril tri kishnong kiban githan Arpomer kiblawan bansngap yakini kijingikai hagatigas ngi nakaliang kaseng Rbydso kala ais ngobharu da dasben shikite kinril tri kishnong bat uba mirul bonds im ula pashat ikikentin halor kajing de khot ulong ba kajing khot jing suba kalong kapedon kam ha kajing im jingi we pi we bat kumju ro ki im lang sa lang hi barok ka we namar kajing de khot kapalat nga jing pang jing stong ngai diaro ya kini kinong ilang ki flagship ki sinjam ini ki musta ki thir kini ki berta ki beramno kini kian kali ki star ki sham thang ki gila thir kini juan ai sobhai ini bersumu bersim juga di sumu nagam dan ki jualan keberta banai sobhai ki apa di sini ya sengon kini baginom keren cepat keren benda jom ki senglong kami yang ikut ke Suba ke Bangi ngimla konsklet kulisi pun nak wanta izin le mahal di aman lagi sudah tu di kita abi kira cuma ikut ke Suba ngimla konsklet ya kisnan ki berham Suba Restoran Pedeng dari penseluruh mau lembaga nilai total sanitation campaign di bagi aman lagi sudah dan tadi di agency committee juga dari sudah lembaga telah berkerja bagi long kami dan tak lihat kod yang Suba Village Health and Sanitation Committee kalau saya tahu ini Shillong di long kami terus Suba berpenek dengan komiti di long kami dan tadi Village Health and Sanitation Committee berpidon nah kalau tak kita buat kerja dengan kod yang Suba dikri rekan-rekan bagi shop center, dispensary, hospital di beberapa tempat. Bandang Shen, Restoran Pedeng lembaga Swatch Bharat Mission kali gue di benda di bagian sokar dan klasik. Ban penio yang dijaga oleh Sabah aman lekili, multipai kana, toilet. Ibu pun kisnong, kibade yang kinong kendong, kileyo yang itu certificate, ibak open defecation free, ODF certificate. Mul kisnong kiba orok kikilin, kiladang dijaga oleh Sabah kiyo itu certificate. Pas ibu pun kisnong kileyo. Bagi skep hanni Shillong dupi, agi nyuli Shillong keluar pada skill, kibabun sorkar yang berseluruh, office jom video juga seluruh, office jom PhD juga seluruh, bagi lori kilomsen bidon yang dikali sama kemudian batuta. Bagi kian nak jinglet perhar sama, agi juk kibabun suah kalau kita, ini lekat balah. Ban kita di toilet, kita di elektrik, kita di paikana, ban gimla, ban lekul. Jadi kita bisa. Dan orang kata ini berkilong sen. Di wilayah buat mentai ini sejam di bawah sorkar, lembaga awareness berkait. Baru menolak kematian dia dengan tentu ini. Bagi itu di paikana kita iyo lembaga. Kalau ada lembaga blog, kalau ada lembaga Swatch Bharat, kalau ada PhD bukan ingin sumari lagi sen. Lana dangdon, unong kilong ying kibong patiyo itu pinsumahan penting jadi bawa kepada ipet mengajing kajing cumu. Kalau besar kan pedeng kalau kau, wih, betul betul jadi ciri